laawol kisal ko laawol peewal e ɓanta. خطبة من مكائد الشيطان في الصلاة. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من تصرفات الجهات وأهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن استنى بسنته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد أن يتلي الله سبحانه وتعالى هري خطبة من هند نيلو يوتر تقبر في هن الشيطان جيبرتا نتنك ادوال مكونغال. yetti Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko hana yettede yen duwa mo yettude kala alhaali mo wonde nge mum. En torike Allah subhanahu wa ta'ala yo pottin majjere e meɗen. En torike Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en bone majjuɓe fewjayɓe ko ɓe duwaka fewjude. En seedi kay yananama wonde reweteɗo o e gonga ala si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. En seedi kay yananama wonde Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko. Yo Allahum waɗu yurmede makko nden e makko kanko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e ɓeygureji makko ɗin e sahabaɓe makko ɓen e kala ɓen yentinɗo sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ها يوم القيامة. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن من حكمة الله تعالى وعلمه أن خلق هذا الكون علويه وسفليه، وخلق الجن والإنس فجعل منهم كافرا ومؤمنا، وأنزل الأبوين آدم وحواء في الجنة، وأنزل معهما الشيطان الذي أغواهما فأذلهما وأخرجهما مما كان فيه من النعيم المقيم. وفي أرصات الأرض كتب العدوان الأبدية بين الشيطان وبني آدم. اسمعوا المولى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ko enen yo jeyaɓe Allah ɓurten hulde Allah, anden wonde manna kadi wonde Allah subhanahu wa ta'ala no jeya e hikmaji kanko Allah subhanahu wa ta'ala e gandal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tagugol oɗo aduna mo wonɗen e muɗum ɗo e wonde manna kadi o tagi hen ɗum o ƴetti kammuli jeeɗɗi o waɗani en dow, o waɗani en kadi leyɗele jeeɗɗiwa muɗum ley. O tagi jinna e yimɓe, o waɗi ga yimɓe heeferɓe e julɓe, ko noon kadi ga jinnaji kadi o gerdiri wasifa noon ni no julɓe ɓen marini julɓe heeferɓe naafijiɓe, ko noon kadi jinnaji ɗin no jogoriwa noon hiɗi jogii julɓe e heeferɓe e naafijiɓe e nder maɓɓe. Allah subhanahu wa ta'ala tagi ɗeɗo fof kadi adde e nder hikma makko on. baada ɗum ɗon fof o ƴetti kadi henɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala, o ƴetti baaba men Adama e Hawwa, o addi ɓe ga aljanna, o tippini ɓe o naɓi ɓe aljanna, o addi toon moggo maɓɓe toon kadi henɗum seytane almal'un, oɗo wonɗo soñjude yimɓe ɓen, soñja yimɓe ɓen ga diina maɓɓe e ga dewal maɓɓe. ko fii henɗum Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɗum ɗon, o tagi aljanna on, o tagi yiite ngen ko laabudda heɓo naatayɗo ga yiite, laabudda heɓo naatayɗo ga aljanna. donc kanko seytan o tawiɓe ga aljanna toon no andirɗen qissa on. Allah subhanahu wa ta'ala
haɗuɓe ɓattagol leggal no nder ton bi ma'na ñaamugol dimɗe leggal gonoga nder aljanna ton. donc seytane ari o so wonsini ɓe fiyo ɓe ñaamu ngal ɗon leggal bi ma'na dimɗe ngal ɗon leggal wona taw hara kamɓe kadi ɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala ta wonu ko kanko tu yeddi Allah. sabu ɗum ɗon mbayri ɗum ɗon waɗi ko hen ɗum watti Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko on o yaltini ɓe on tumaga nder aljanna ton. aljanna ga o naadunoɓe tawa hara ton ko nema timmuɗo duumotoɗo woni ton. o ƴetti ɓe joni o ƴetti kamɓe ɗiɗo o addi ɓe ga dow leydi ga fii hen ɗum ga aljanna ton jibintake ga aljanna ton waɗetake ko boni. donc ɓe woni nder ton ko ɓe ɓe jibina en enen ko laabudda o adda fikra kanko Allah subhanahu wa ta'ala no ɓe yaltiraga nder aljanna ton ɓe araga dow leydi ga wonɗen ɗo. awa iɗen duwa andude ɓayri noon Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗum ɗo o waɗi kadi ngayngu ɓaleyu mir hakkude meɗen e hombo e seytan ɓiɓɓe adama ɓen e seytan o waɗi hakkude meɗen ngayngu ngo iwata aduna e lahara. ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala jantaninga Qur'an o wiyawa yo en eto anden enen ɗo ɓeɗo ɓiɓɓe adama wonde awa seytane o ko gaño men ɓalejo mir enen kadi jogitoɗenmo gaño meɗen ko hendungo faala ko ɗaɓɓugol jamaɓe o yaada e ngeɗo yiite wi'etenge as-sa'ir. ko faalaka yahude kanko on tun ko ɓe o heɓa ɓe o yaada e ngeɗo yiite ge o foda ɗum ko sa'ir. wasmahu ayyuha al-ikhwa wa tanabbahu lilmawadi allati yatarabbasu fiha ash-shaytan lil'abdi fi sha'ni taharatihi wa salatihi. joni haray koyen eto wakkiloɗen hettoɗen ɗo enen wonɓe ɓen ɗo hettoɗen adden ɗo ɗen toɓɓe seeɗa jantoɗen toɓɓe seeɗa ɗe seytane sakkoto jeeyaɓe Allah ɓen o sowontina ɓe o bonna telemma ga salligi maɓɓe ma o bonna telemma ga julde maɓɓe ko ɗum woni ɓe mana dewal maɓɓe ngal no jeeya e ɗen ɗon toɓɓe fi ifsadi taharatihi wa tashkiki fi tamamiha wa sihhatiha. ذلك أن بعض الناس يكون العوبة بيد الشيطان ويقلبها كيف شاء فترى ذلك المسكين في جهاد ونسب في أثناء تطهره للصلاة فتارة يشككه في عدم غسل أعضائه وتارة بأنه ترك التسمية وتارة بأنه قد خرج عنه قطرات من البول في أثناء وضوئه وهكذا في شغل شاغل حتى يفوت عليه الصلاة أو بعضها. ولمثل هذا أيها الإخوة يقال اعلم أن الشيطان قد ظفر منك بنصيب وافر فاتق الله تعالى واستعن بالله وأعظم على الأمر وتعوذ بالله من شر الشيطان وكيده. no jeeya e toɓɓe ɗe fallen anditinde ɗo ga seytane sowon sinta jeeyaɓe Allah ɓen telemma ga salligi telemma ga laaɓal ɓe wi wonde manna neɗɗanke kene goo ɗi mana woɓɓe goo seytane sowon sinayɓe ɗo fuɗɗi salligade seytane ara o sowon sinanmo ɗon o yiltiniramo no o faalira o sowon sinamo o inna a salligi ma on timmali o wona e fuɗɗitagol kadi yaha o inna a ma o ngalteral ɗo a lootali ngal ɗo lootu hay ɗo no yoori loota kene goo weya adda ha tawa koye a fuɗɗito salligi on kene goo wona e lootugol ɗon laabiji buy ɗum ɗo fof ko seytane woni addude e telemma ɗum ɗon ko ɗum o wiyen ɗo o addani exemple ji wano ɗum ɗo wonirta o inni kene goo omo seytane wawi soñjude omo seytane wawi ko hendungo waɗata o ɗo o ƴettay yogaɓe no ton o waɗa ɓe yeeso makko o waɗa ga juuɗe makko o yiltindira ɓe no faalira o yiltindira ɓerɗe makko ɗen no faalira ayi oɗo neɗɗo mo seytane woni soñjude mo woni ɓittinande telen maga dewal ko hendungo waɗata so fuɗɗi salligade kanko a yi'ay o yirgay junngo ngon ha sikka o ɓoltay guri ngil woni
ma o yirga yeeso mum poco pacanno ndiyam hibbito waɗa ɗum e ɗum o yaha o fuɗɗito yaara ɗa nde yiiɗa o fuɗɗino yirga ha so ɓolta e ɓanndu ɗum ɗo wattan yiili aray seytani no sownsinde fiyoɗo neɗɗo ɓayri fiyen ɗum salligi on ko doyi haldaka lootagol ko salligagol wi'a nde o tigi jokki sifa ɗum ɗo wo awa anndu haray oɗo on seytane no sownsinde mo donc o wi en kadi jiha goo kadi mo waɗa wano hen ɗum o aray kene goo kadi o sowonsina mo o wiya wonde manna salligoɗa ha muutoɗa wano yewtirɗe naane ha gayna tun tawa ɗo no ɓuuɓi ɗo ɓuuɓa fuɗɗa wiide ngoɗo ɓuuɓali ɓe mi tumami looti ngoɗo jungo yomi lootu ngoɗo kadi ma wiya ɗo mi tumami lootino ngoɗo yeeso yomi waɗɗum ɗo kadi kene goo kadi o waɗa hen ɗum yaha haaga lannugol salligi ma ha gayna salligi mi wino bisimillah ka mi wiyani ga ɓernde makko hare mo calcula ɗum ɗon mi wiyani o ƴetta so wiyal ɗum ɗon hare salligi on boni o fuɗɗito bisimillahi o fuɗɗo salligade kadi o yaara non sifa noon ko sifa ɗiɗo piiji seytane jiibitirta neɗɗo on kene goo kadi o salligo ha o gaynama ha o muuto oyna no wawi wasi tawi hara bawle yaltirilan seeɗa way wa ɗum ɗo mi annda ɗum si gedda o immo ɗon o taƴa salligi on o yaaga hurgo o lootoya ɗum o saɓɓita ɗon o ara kadi o fuɗɗito ɗum ɗo fof haray ko hennu woni addude ɗum ɗo ko seytane e tashwish ko jokki neɗɗanke kon woni wo ko ni seytane gerdata e alhaaliji fi neɗɗanke oɗo julɗo toujours ga dewal makko o sowontinira sefaniɗen ha neɗɗo on julde jamade nga juulirde o perda nde sabu ga fuɗɗuɗa yaha ara fuɗɗito loota ɗum e ɗum andi ɗo ya hewtoyto ko siwa tawaɓe salmini a heɓali julde jama on ma ɗum tawaɓe ga tayyade fi salmingol ma tawaɓe julde sakkitorle nden ɗum ɗo fof neɗɗo no duwa wattande yiili e ɗum ɗo anden no Allah yewtiri no wonde oɗo ko gañumen jogitoɗen mo gañumen o inni wo ko sifaniɓe ɓe andi tan karama koɓɓe no andina nokkeli goo ɓe wi si woniri sifaniyen e to anden wonde awa an neɗɗan ko seytane no nokkanma toujours imo ƴetta toujours o waɗane geɓal ma ngal la o marane o fii hen ɗum fii o wawu sowonsindema o jiiɓite hara a wata wadde dewal ngal no hanniri noon si tawi hera ardi noon ɓe inni awa an neɗɗanke koye nde duwaɗa wadde fiiɗa heɓde sifa ɗum ɗo toujours ko ya ɓurtu hulde Allah ko en ɗum jokka no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamir ɗon fi dewal ngal woɗɗitoɗa no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɗirma noon haray ɗum a huuli kanko Allah subhanahu wa ta'ala toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala yo dande masibo oɗo seytane yo dande masibo seytane wona neɗɗo kadi haray a fiɗay ga ɓernde ma kene goo a salligike ɗo sikkitoɗa mi looti ɗo ka mi lootali sa jiɓike tun ha a andali ko heɓɗoɗi yaqiine mum tabintin ɓernde ma nde wiwu awa a looti feƴƴa si jokkiri noon goho ɗiɗi tati nayi a jokkiri noon o selete o potto ɓawo a tawi o gaynatama ɗum ɗo fof ko jeeya ɗum e façon mbi ma'ana no seytane iwra ɓawo ma few kono sa wi kala nde sikkitiɗa a fuɗɗitoto kala nde sikkitiɗa a aranday ɗum ɗon wawoyta yaltude etoɗa kadi hara a duumoto usbinnagol e seytane toujours a wiya auzu billahi min alcheytani rrajim hara a wiyay ɗum ɗon toujours sa wii ɗum ɗon seytane kanko o dogete o potto o yiɗa nande gol ɗon konngol seytane o alaaga o sowisinta neɗɗanke on no toon o sowisinte ga ma kadi e maɗa telema hen ɗum ga aqida ma ga tawhidi ma tentini an wiiɗo eɗa mari tawhidi ɓuri fof iɗa mari aqida ɓuri fof ga wiiɗa eɗa jogii ɗum ɗon wo Allah waɗa joni seytane jarriboma fi hen ɗum hinaya wi hiɗa ɓuri fof hadis nelaɗo sallah sallam maki ya'ti cheytanu ahadakum fa yaqulu man khalaqa kada hatta yaqula man khalaqa rabbak fa ida balaghahu dhalik falyasta'iz billahi walyantahi nelaɗo sallah sallam maki wonde neɗɗanke cheytane sonsinamo ha teɗen maga aqida makko kadi ɓayri o hoolike hoore makko e mari tawhide mari aqida ɓuri fof hennu o wiyata kene goo o ara ga ɓernde makko kanko sowonsinamo o landomo enen ko mbo taguma o kad an tum wonni miijitade landito jaabo hara kanko na wallitade wiya ko Allah
kombo tagi mama ko Allah hombo tagi be yimbe fof ko Allah hombo tagi mukam ko Allah non kala ko landi haga demni sakkitorum ko en mo wiyeta nawa jonno awaga si tayri ko Allah tagi dum do kanko non Allah ko hombo tagi mo andona ona be may problem ko do on no ma dabbude an Allah non ko hombo tagi mo on so Allah duwa kalande olandi o dum ariga berne makko si ari non ko en non laado sallallahu alaihi wasallam maki ko ya wi a'udhu billahi minash shaitanir rajim on tuma kanko shaitan o dogay o potti toma kono sa dum andi kay hay fayde membe ayya ken go fay ko ilande ma dubi tati ha dubi jeedo lamdo tuma kesonji buy tarbiyan ko dum yata lamdo tuma ilande ma dubi tati ha yeso ene baba ndu lewru kombo wengi du doga wiya ko Allah bu kanko kombo o lando ma buy wattana yini de o lando tuma ila dubi tati na yeso ko gonga tumeto to dawol na mogul sakkitorum ayya ta woli dum to kanko tigo lando tuma sakkitorum o inna jonnon Allah ko hombo tagi mo kanko o lando tuma honto Allah kanko woni dimpiji fo aroye donc ko ya eto tawa ara ko jaaboto da don kon ko jawabu selludo wadan tan tobbere dimmen rayati shaytanu al-abda fayaqulu fayusqilu alayhi al-qiyam ila as-salat حتى يفوته الصلاة أو بعضها يذهب إلى الصلاة متساقلا يجر قدميه جرا وهذه صفة المنافقين الذي قال الله تعالى عنهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فيا من تبعه التثاقل والتأخر عن الصلاة اتق الله وراجع نفسك توبره بالمرده تلم مغا سيطان سو سينتا دو كوغا جولد جوني نانن كوغا سالغي o wi si noddinama fi juulugol masalan si fewnike juulugol tentini wona subaka on wi'ama yo imme yahe juule salli noddija ma yahugol to ma mawɓe wimmi ka immo yaha juuloya ko en ngoti wiyata ni wala seeɗa taw tan on no juuti ni immoyto si neeɓi seeɗa o jokkira noon o sonsina wonu seeɗa ƴetta cuddan kum ɓeydu seeɗa wona seeɗa o jokkira sifa noon telemma fi hen ɗum fiyo wonu ha julde nden feƴƴiramo bi mana julde jama on feƴƴiramo haro juuli daali e jama o perda julde nden few wano wiɓe noon naane ma o perda yoga e julde nden hara kanko so innike kene so innike haray mo forsa yo yaha o juuloya himo momi koye no wiyata hara himo yahude himo daasa koyɗe makko ɗen himo aami himo ɓiikito himo ɗumanno ɗum e ɗum o yaara kara han o jokkira noon ha o hewtoyaga juulirde ɓe inni awa ko ɗum ɗo woni sifa alhaali naafiɓeyankoɓɓen sabu fiyen ɗum naafiɓi wowlay ga hunduko hara no luutodiri ko woni ko nga ɓernde a wi ɗo ga hunduko ma ko a julɗo ko ɓe golla golle julɗo sina ɗum hara sifori sifaji naafiɓe ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala anditini en ɗo telemma affaire ga naafiɓiyagal ɗo koye woɗɗito telemma ɗum ɗo o wi hen ɗum woyen eto ande wonde naafiɓi ɓen ɓe sikkay wonde manna kamɓe telemma ga dewal Allah ko Allah ɓe woni janfaade e meele ɓe wawa janfaade Allah ɓe wawatamo janfaade ko hoore maɓɓe ɓe woni janfaade ko honno ɓe wi ɓe sikkirta ɗum si ɓe immanike julde nden ko en ɗum ɓe waɗata hara ɓe immi hiɓe aami hiɓe yaara nganelo ɓe ɓiiki to wano wiɗen noon naane hiɓe andina yimɓe ɓe ɓay feere ala o immo juula ɓayr feere ala jama on no ɗon kene goo mo juulata on toujours hay kene goo hay salliga o salligotaɓe si o landama salligi yimiɗo salligi o juula sabu jama on fi hen yo jama on yiwɓe anda wonde manna ko wonɗo e juulude o jantotako inde Allah o jantotako Qur'an ɓe wi en noon joni yen eto kala o neɗɗo anduɗo himo jogii sifa nguɗo ñaw ko en ɗum o duwa wadde yo eto o ɓurta hulude Allah o darta hoore makko o darta wonki makko kin o darta alhaaliji makko ɗin haray no woodi ko woni mo e soñjude toon وهاكم عباد الله مثالا لكيد الشيطان للعبد في الصلاة التي هي أعظم أركان الدين الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا أشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها ولمثل هذا يقال
استهدر عظمة من تصلي له كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بوي يندار دو كدي example misal go kadi telenga seytane sonjirta goɗɗo telen maga julde o sonja mo ha tawa hara o mara baraji buyi ko seeɗani hara o mari yo eto tawa hara a woɗɗitoto seytane e golle makko ɗen fiya heɓu haysa heɓata 100% a heɓata sappon fof tawa hara ɓaɗoto tonde. nela sallallahu alaihi wasallam wi'i ɗum ɗon noon ko henɗum addata ɗum ɗo taho ko de do ɓootigi dari ke himo juulude o calculay piiji nder ɗon ga o juulata ɗon ɗum ɗon adday ha julde makko nden ɗoyto. nela sallallahu alaihi wasallam maaki heewiga goɗɗo juulata tawa hara ga ɗaɓɓete sappo o maraton siina sappa ɓum ma ɗum jeena ɓum ma jeeta ɓum ma jeeɗɗa ɓum ma jeega ɓum ma jowa ɓum ma nayi ɓum ma tata ɓum ma peccu ɓayri te wi sappo no sentika ɓe wiɗa masalan sappa ɓum hara ko kuɗɗon o bajjum o wawata heɓude ko addi ɗum o calculayga nder julde piiji poppi mo juulude imo calcula toon hara himo ɗo himo soodude marchandise Chine himo ɗo himo soodude teren ɗa o darna o wonayga julde nder yonata hay seconde ji hara o darni suudu ndu samour nayi e salon e douche o werni ɗeyguli makko ɗi fof to kanka de ƴetti place ga nder julde ɗon est ce que julde ɗuyta to nde ɗuytato ina juulude aɗa waka calculde ɗi piiji fof ina juulude ina calcule no gasa goɗɗo luttima ga yeyataɗa ɗe ɗin piiji fof ɗuytay julde o tigi nden ko ɗum ɓe wi en neɗɗo si dewo Allah yo eto himo andi ko Allah taguɗomo on ƴettitayɗomo wonki tin ko oɗo yamirimo yo juulu yo waɗuga ɓernde makko awa oɗo no yeeso makko ƴettu Allah no yeeso ma ɗo imo sutima de rewata Allah nde juulata si a waɗiga ɓernde ma imo yeeso ma a waɗay needi juula ha gasa hara yawnali kono si tawi hara a waɗali noon marsata ɓay si tawi noon hara ɗum kadi ɓe wi a wawali ɗum ɗon joni a ƴetti ɓernde ma iɗa andi an a wata yiide Allah kono awa ƴettuga ɓernde ma Allah taguɗo ma on wara ƴetta wonki ma killandito ma fi ɗum ɗo ono yeeso ma hino suttima kala ga wonɗa himo sutima waɗa ɗum ɗon ɗum fii bela jo ya wawa wadde julde nden no nde haniri noon ko ɗum waɗi ɗo andi ɓe wi golle ɗen ko laabudda waɗe ihsan golle ɗen koyɗe moƴƴu kala golle ɗe waɗata waɗu golle ɗe ɗe moƴƴa kala no golliɗata golli golle moƴƴa laɓɓini ɓerde ma nden wamiidewal a heɓay baraji e muɗum أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله فاتقوا الله حق التقوى واحذروا من الشيطان وكيده فإن من كيد الشيطان للمصلين أيضا أن يأتي العبد بعد شروعه في الصلاة يبدأ بانشغاله والتلبيس عليه في القراءة وغيرها ويبقى ذلك المسكين في ذهاب وإياب مع الشيطان وهابيله ɓe wi en ɗo kadi fahinan koga seytane sonon sinta en ɗon wonten yewtude fi muɗum ga hutubatimmo ɗo ɗen kadi ɓayri no ɗuuɗe ñomitay fu woni donc ɓe wi'i neɗɗo on kene goo o fuɗɗoto juulude o fuɗɗay tun juulude seytane ara tawamo ɗon o fuɗɗamo sowon sinde no wirɗen noon o jiiwitamo ɓernde nden o wona e calcule go wano o fof ko wiɗe nane o tigi no calcula e golle makko goo o sela ko andu o sela julde makko nden ha o faljaga nder julde hara himo janngude simore himo yahude himo calculde on calcule ɗon waɗay ha falja ko wonɗa janngude ko kene goo ko fatiha mo yawiɗa on ko on tigi faljata ɓe faljite ha ɓe ronkida e ma o falja ha o jiiɓi to hara ko fatiha ɗum waɗi nokkeli ɓuymi mi seediti imamu ratib o falji e mum no waɗa fof ko seytani waɗata ɗin piiji ɗo donc o tigi falja o inna joni o faale tawa enen miɗo hunjiɗo moƴƴa yomi yahu ɓawata goto faljita o ala ɗaɓɓude faljito o ɓoy o yiltito ɓawre fiyo ar o feƴƴa o yaha ɓawre o ara so o ari o ronka hewtude ga o hattuno ɗo
o yaa ɓaawo kadi o ara ronka hattude hewtude gaw hattuɗo ɗo ɗimmo non sakkito ɗum tawa bahara ɓe o ɗaɓɓita o ɗaɓɓa yoɓe faljutumo ɓe anndinamo kene ɓe faljitamo ɓe ronkita e makko hara ko be o turo sabu fi hen ɗum seytane jiiɓitimo kene bo hinaga janngin ɗon koga ruku'u maga sujudu maga tayyagol ma ɗum e ɗum a tayyoto ga ɗimmere kene go hiɗa calcula ga woɗɗi salmina ɗon an hiɗa sikka ko nayi heɓuɗa salmina ɗon ha rena ɗon duwa salminede ɗum fof ko angal ƴettugol hakkil munkin waɗa ga juulata ɗon anda wonde taguɗo mo yamirɗo mon ko kanko yamirimo ɗum ɗo yo eto ɓayri joni si tawi hara police jo darike ɗo o jogike finkaari o yiya waɗu hunde kaari tina ɗo itta wonki kin joni a waɗay donc sabu fi en ɗum iɗa suti mo jogii armu iɗa suti kadi o waɗay ɗum ɗon oɗo amata fus iɗa anndi politique men ɓe amata fus o waɗay donc a waɗay an kadi donc ɗo kadi koye wotigi eto o sansa alhaali makko on o sansa calcul goye mo julde o sansa miijitagol ndaara nokkeli goo ŋaañegol ga feɗɗa ɗum e ɗum ɗo fof haray moƴƴa téléma ga julde woto geddi noon ko ɗum ɗo ɓe wiyen ɗo o jiiɓitaymo ɓe ɓayru seytane mari almuɓe imo mari wallitotoɓe ɓeɗo fof jiiɓitaymo ɓe jiiɓitamo haw bonna julde makko ni ɗi piiji ɗi yewtuden ilande ma hutba arano haa ɗo iɗen duwa andude henɗum misal no toon goɗɗo landike lan suwal o neeɓi landade lan on suwal fii koko on ne yewtude ɗo mi yewta joni mi anditimo yette bajo goo yaafo ɗon o landi lan ɓoyni oustas min de miɗo salligo wo mi ɓannay catale nayyi mi salligorto catale nayyi min a feeti ka koyni wo mi feetani ha hande noon kadi miɗo andi mo gamen juulata ɗon ha hande o tawaka julde darɗe ɗiɗi ɗe few arana ɗe imma o tawe sakkitorne nden o wi'ilan o salligorto catale nayyi o salligoto ha o gayna o sikka o salligaki o hibba ɗum ɗo fof o ƴetta ndiyango kene go wiya ɗan ɗo laaɓa o fuɗɗito mi innimo ɗum ɗo ko seytani woni ma aroyi ɗum ɗon ko aranu ɗum no feƴƴirimo ɗon tawi hari hay o juutimo habbirde ko yo toon allahu akbar fo nana so jama o maƴiga o habbiri ɗon o anda jami habbirino si wona ɗum o habbiray ɗon ha laabiji ɓuymo habbirde ɗum ɗon iwi ɗon kadi o feƴƴi on degré ɗon tawi degré goo mo heɓi on kadi ko tawa hara joni hay o salmini himo jogii kaydi mum o winday ɗon nde ñalande hande e waktu on e date on waktu hombo o juuli o siiña donc so yalti o anda jaw juulno siina ɗum o ñallay natude o juula min mi an on seytane lammima wawude mi sifanimo alhaali no ñawdira hoore makko telemma ɗum ko hen ɗum kono nelaɗo sallah sallam sifari en ɗi wondi arde ɗo ko hen ɗum وقد يشكك الشيطان المصلي في الطهارة أثناء الصلاة وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نلاد صلى الله عليه وسلم وأبدني إن لكنو نيوندرن ستويهرا أهدي سكو سكا تلما قصلقي جوني هدا صلقاد ما أصلقي كأغيني ma a salliga gayni ida juulude ida juulde tum sikkitoɗa si tawi hara wiya noy wati hendu yaltiriɗa nelaɗo maaki tan a sikkitika heɓa a yananaka e muɗum anda ko woni haqiqa e mum koye noon duwaɗa wadde hari kamɓe sahaba ɓen aranu si gerdi noon o immoto kadi o yaha salligo o arta nelaɗo maaki hina noon gerdata si waɗi noon ko ya hetto nowruma ɗum koye ma an yalti si hendu yaltirima an nowru ɗum nani a andi hara yi ko goonga yaw salligo ma o hen a wi hendu yaltirima kinal ngal andinima wonde manna hendu yaltirima an harayɗa duwa salligoyade si ɗiɗo ɗiɗi kala waɗali ta yaw few wakkilo juula ɗon na probléme salli ko seytane on masonsinde ɗum ɗo ko telemma ga nelaɗo sallah sallam yamiri en ga tahara وكذلك التشكيك في عدد الركعات فإذا ابتلي العبد بهذا فليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 3 أم 4
فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل السلام وقيل بعد السلام. نلاد صلى الله عليه وسلم وأدن ينكدي حديث go ko nyawndira tele maga julde harayna tele maga salligi joni neddo wo heewide o tigi juulata siida juulude a aray kalkilade julde darde nayi woyda ara kalkila kenego enen ko tatini juuli ka ko nayni juuli ha dum ara si sikki sakka on ari si a tabiti a andi wonde manna ko tati jogi to ko tati si a tabiti wonde manna andi ko nayi jogi to ko nayi kono si tawi hara fuf e mun tabitali a andali ko hendum e mun woni gonga woga sikkitida don ko nayi juulata ko nayi juulda ka ko tati wo waduga bernde ma wonde ko tati juuluda hawka na yadirde si ko didi kadi jibida ko didi juulda ka ko tati ta ko goto wotere juulda waduga bernde ma tanka hebali ko laabi e nder mudum jogito wonde manna ko wotere hebuda ha ko wotere juulda beyda ndeya ɗon nden on tuma sujjoya qabla salam wono imamuɓe goo wi'i woɓɓe wi ko ɓe bada salam o tigi sujjata donc haray musidɓe julɓe haray ko ɗum ɗo jogine ɗon ko andintinen ɗo en addi ilage on téléma ɗum ɗo ga sakkitorum ɗo haray iɗen duwa wattande yiili ɗe ɗo haray ko honno ɗiɗo en jantakiɗi fof mo ɓeeno andi ɗum ɗo woɓɓe heɓayɓe wallahi ɓe soñjoto ha ɓe wembo ɓe soñjoto moƴƴaga julde salmina so salmina assalamu aleykum wa rahmatullah salam o fuɗɗito kadi o towna digiyo jama on nan ɗum ɗo fof haray ko cheytani woni wadde tashwish e otini اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والكافرين والكفرة والكافرين اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا والكسل كلا والبي والإبان